whaktai ko i nei tai au fō i le alo whamaleanga nei o le atua. Ia malo lava le on sa. Ia nei fo i tai au ia. Tatou o i le atua se talo ia ai le amataria fo i se whasoa. Ta malo mātou atua pa ia. Mātou te whaftai atu la o fio ta mānei aso fō. Whapopo mai e la o fio ta mai aso mātou ola. Mātou talo ta mai la o fio. Mātou o mai fo i ta mānei tai au i whasoa la upu ma fola fola la upu. Mātou te talo ta mā, mātou te mana o mia lava ta mā le mana o lau whaunga iai mātou. Ia mātou whaia lava le nei pola kalama ma nei fola fola ma nei whasoa ta mā. A o lo iai pea le manuia ma le alofa mai la o fio ina ia manuia mea uma mātou te whaia ta mā ona Iesu. Amene ma amene ta mā. Ia. O le au nanga foi nei ale fe au le sātau o amen. Ia. Ai ni tai au. Ia te fia e whawhiloa i fo i le. Ia le pa ia fo i o le au mai moa. Ia me le au whafonga fo nei tai au amen. Whatalo whatu. I le pa ia mawalunga. O se o tātou atu mopele o Samoa. O te whatalo whatu fo i pa ia ma le mamalu le au whaingalo na pa ia le atua. O lo lātou whapenao na tau asuina le puwai o le ola manono manui. I to tono le neila lo langi i whatawhai tau langa i fia. Ona o le tala le leia lo tātou li o Iesu Keriso. Amen. O te whatalo whatu fōi. Ia la leo whaleanga ngā umalava i rungo. Pēnga ta whailangi. Whapenao na lātou fola le tala le lei ma le upu whawinga le atua. Whatalo whatu ia te outou umai le suafa manu malo o Iesu Keriso lo tātou li. O te whatalo whatu fōi le ainga o whatu tua le tino Keriso. O te fia fōi ai whatalo whai sunga i whatonu ia Mike Greta. Ma le whaitua ia Sarah. Ma le nofua alo ma le eka le sia uma lava i manurewa. Ia wha malo lava. Le au langa i le atua malona finangalo. Ia bi ia le li. Ia o te whatalo whatu ia whatu le aua. Whatasi mai. Ia o te whatalo whatu i sunga le awa o ia ulale. Ano foi toa, lau sunga le whaia onga le lau mua vi ia le ali i whaftai whatasi mai nei tai au. Ia. O te whatalo whatu foi. Ia pele ua whatasi mai nei tai au. Masoe whatasi mai Australia. Ia si o kausonga ia pele sala i masoe ia whatasi mai whatasi fo i le whaiaonga i aulale whatasi mai o i New Zealand ia pi ia le atua whatasi au nei tai au ia e whapena fo i ona avatu se upu le awhionga pa ia le atua whapena ona whaamawalunga ilo na vi inga ia ma whapena fo i ona ta iala i nai fo i tātou le unei aso ia wā fo i tātou sāwalinga unei tai au mani nei aso fo amene ua au maia le evangelia mātai o e lima au lona whai upo e iwa o le launga a Iesu i lunga le maunga. Amen. Ai o te whātau aina le whai upo iwa. Ta ia lai nai fo i tātou nei tai au. Whamai amu ia e whātupu ina le while mū.
Awa e taua I lātou o talii o le atua. Amene. A mafaufau e tātou I le loloto fo I o le whaamu ia le a Yesu I lana launga. O le fisota inga mausali lama lea a le atua ma le tangata e ala I whaoletanga. Amene. Le mea e tā ua ai I ai tātou le talia o Yesu Keriso e whai maali I mawhaola I o tātou volanga. Awa e maua ila e tātou le file mupa ia leo le atua. Amen. A maua la e tātou le file mupa ia leo le atua. E mawhai e ina ta ua I tātou o atali I o le atua. Awa o sila fia I le atua. O tātou talia le whaolatanga. E ala mai ai le file mu ia I tātou. Lea I whetala I Yesu I lana upu. Amu ia e whaatupu ina le file mu. A waita ua I lātou o ataliki o le atua. Amene. E au ngā tele ia I tātou le talia o whaolatanga. Talia Yesu Keriso e whai maali I mawhaola I o tātou o langa. Ina ia tātou maua ilo na file mu pa ia lea. Wa a maua tātou le file mu pa ia. Mai a Yesu. E mawhai e tātou na whaatupu. E file mu yaso uma I o tātou o langa. Ai a whai ele maua e tātou le file mu leo o Yesu. Ona ele o talia e tātou whaoletanga. Ia, ele ai se file mu e maua e tātou. Amen. Mena e tā ua ile le tātou talia o whaoletanga. Ona e maua e tātou le file mu pa ia leo le atua. I to tono o tātou. E mawhai e una tātou maua le file mu. E tātou te mau ai le file mu e to tono o tātou aina. E whala potonga tātou te anga I ai le aso ma le aso. E te tau o na mau e tātou le file mu. Ma whaatupo e tātou le file mu I to tono o nofoanga whaitele ma mea whapena. Ina ia whapena. Ona ba ai mai e tangata I o tātou tangata. O tātou o tangata o le atua. O tātou tangata whaolaina. O tātou tangata whaatua tua. Ina ia whaatupu ina e tātou le file mu. Awa tātou te watu whaatupu se vevesi. I to tono no fuanga whaitele. Awa tātou te tau mawhai e tau leanga ina le whaolatanga ona uni amionga tātou te whaia. Ia whapea ona tātou tau lili ia le whaolatanga Yesu. E ala ia tātou wa mio ina ia whaatupu e tātou le file mu. Ai au atu la tātou whaatupu le bebesi no fuanga whaitele ma ia ua taritonu wale ta ua tātou tangata o le atua po tangata whaatua po tangata Kristiano. Awa tilo mai fo'i tangata ia ua ese fo'i le amionga ua whai e tātou. Amen. Ai tau na whai tātou ma whaataita ina mole vi inga o le atua. Ia ariali atu fo'i o tātou tangata whaolaina. Ia le matanga o fie ma le leo le atua ma lona whamaoni. Amen. Awa o tātou wa mio e whapena na tau le leia i o tātou tangata. Ma tau le leia i le awhionga le atua, ma tau le leia i le whaolatanga. Amen. Awa o tātou tangata whaolaina wa o talia Yesu Keriso e tātou te o ma ave le suafo lo tātou ali o Yesu Keriso. Amen.
Aua tātou te manatu whaatau wa ai lo tātou ali o Yesu. A ia whapena na tātou whaaloalo lo tātou ali. Ia tātou wālo lofa i le atua. Aua o ia na mua ia lofa mai ai tātou. Amen. Ia o le alofa fo ina o tamana ia awina mai eilo na alopele e toa tasi. Ina ia le whanua se tasi e whatuatua ia te ia. Ai maua e tātou le ola e whaalawa. Amen. O tātou o tangata filifilia. O le mālo le atua. Amen. Ia whai tātou ma whaataita inga i tangata o le neila lo langi. Ia wā ai mai ia le neila lo langi. E moni lo tātou o le atua. O tātou o whanau o le atua. E ta tau fo i ona le leia tātou wā mio. Ia whapenau na fia mai eile fina ngalo le atua. Au tātou au tūri ne yaso. Amu ia. O le wha amu ia. A Yesu le tangata e whaatupuina le file mu. E ta ua. I la tau o atali i o le atua. O tātou o a fufine ma atali o le atua. Pe a whai tātou te talia ma tātou whatuatua i le suwafa o lo tātou ali o Yesu Keriso. Tātou whaftai atu i le ali i le whaalatanga. Whaftai a tamai no nā lofa malo nā ngalilei. Ia i tātou ia sa uma i le angoa. Ia o se tātou whasoa le nā. Le nei tai au fō ma le nei aso fō. Ia whai fo i tātou te ape atu nei aso i whi au fo i mga aluenga. Tiu te mawhaiva o le awhia ngai ai. Pia lava se no foanga o le ai a ngai atu ai fo i nei aso. Tau tua nā le upu o le atua. Amu ia e whaatupuina le file mu a wai ta ua i la tau o atali i o le atua. Amen. Ia. Nei fo i aso. Ia. O le tala lava le nei a le fola. Whai atu pea i asa uma. Tātou wō ma le atua. Tātou sāva vali ma le atua. Taulalo whaatuatua. Ia Yesu Keriso. Malana ngā luenga mai ea. Na whai ai runga i sā tau i lunga o Kalamaria. Lona toto pa ia na whaamalingina. Lea ua whaamamama whaamangaloina ai tātou tangata sala. Ia mawalunga lava se vi inga o le atua ona o Yesu. Ta maa ua i ule whaasoa lau whanau. Whaafitai tele ta mai lau upu. Whaapenala au mai e ta iala ina ai mātou ni ne yaso. Ta maa whaamanuia mai lau o fio ni ne yaso i ai mātou. Ia manuia lava mea umata maa ona o Yesu. Amen ma amen. Ia. Ia le atua nei tai au. Ia. Ai nei tula ia. O te momori atu le anganga o le whaafitai. Ia i lātou umalawa mafuta mai nei tai au e lango nei polokalama po nei fo i whasoa. E susunga i whawhiangainga o ao. Ia whaafitai o uso matuanga ne pele i le alii. Ia o whanau, whaafitai tele, whaafitai langolango mai, whaafitai mafuta mai. Ia whaamanuia tele le atua ia te outou umalawa i le suafa mani malo o Yesu Keriso. Amen e amen. Soifua.